رادیو دنگی گل، دنگی آزاد و زلال، دنگی هری خوش دنگی ویا. جبرنامه کلین هنری امسلاف و حسکرین خواه جبو حمود بهدارن ریدکن. باشور، باکور، روش آوار و شلات، دروی ولاد، گریلا، چیاین آزاد، همو گرتین آزادیه، لهر داخکی لهر باجارکی امسلاف و حسکرین خواه جوار ریدکن. بله گهدارین هجا ام ده برنامه اکدن، بکلین دن، ام جارک دن دنگی خواه دکینن دنگی و. بله گهدارین هجا ام جارک دن بخیرهاتنا و دکن، همی کسی که نها رادیو خواه کرنه هیلین کو دنگی گل دی گهدار کرن لهر داره ام وصلاف دکن. وقت تی زانین اف مهکی بروجی در باس بو همی گل مال کدر به روجی خاگرتن روجی قدیا و جشن چه بو ام جشن رمضان لبو جبو همیان پیروز دکن ام هفی دارن جشنه دا گل کروجن خوش و زیارت و سرلیدان و همی کس هبلو دیتن و جارک دنج ام جشن رمضان همی گهدارن خواه ام پیروز دکن. گهدارن هجا ایرو میوان خلک ما دونه و جاره ما دو کس ما خستن میوان خلکی خواه هر دو جی شانوگرن ده بشا شانو دا جی خود گرن. میوان ما یکمین عزیزا نایفه و یه دیه سعد خلفه هر دو جیج باجار حسکینه جناوان دا خابور یا چاندو هنره. بله حوالا ما عزیزا نایفت بخیر هاتیه میوان ما کلین هنری. سپاس جوار اجی کیف خوش بوم از بوم میوان برنامه و سپاس سعد خوش سرچاوی من تجی بخیر هاتیه و ما مست سعد تشد بیجه تبخیر هاتیه میوان ما کلین هنری جبو گهدار ما وقت دست بکت تخوازه چه بیجه. بله از هاتنا ویده که کیف خوش بوم و برنامجی و کلین هنری از کیف خوش بوم و ام جشنا رمضاني لو بيروز دكن والقلي كردش بيروز دكن. بله ام جشنا رمضان لحمی گدار ما جارک دنم پیروز دکن هر چی خواست در باس بویه و اف برنامه ما در روزی کو نه جشن دای لی بری در روز سه روزن جشن بداوی بو ام جارک دن جشنا رمضان لحمیان پیروز دکن. بله نها ایرو گهدارین هجا ایرو امیل سر هنکی شانو باخفن کارو خباتن شانو دوار چاندو هنره دا به تایبت لباجار حسکی شانو به چرنگی تی پیش خسته کارو خباتن شانو به چرنگیه همه دست پیکش میوان خواه مامستا عزیزا نایف پرسین خواه و صحبت خواه دست پی بکن و صبر دوام بکن. بله مامستا عزیزا تو وک اندامکی یه شانو د ناوا کوم شانو ناوند خبر یا باجار حسکی ام بری هر تشتی تناس بکن و کنگی دست پیکر و کنگی به شانو را و این علاقه دار بون و کنگی دست پیکر ام هنکی وسا و مجارنا ام هنکی به هفرانی قاش بکن. از عزیزا لایف جباجار حسکی می تو کما دور هلدان دمی بشه شانو دمی براستی افسیزه سالم کت سال سیزده گم تیت کارتکم تو کماش آنوده حسکرنام زاروکتی دید هابو یعنی مشکل کشانو حس کرش تمثیل از مقله کی پرجی حس کر بشتیوه از تبلی کومی بوم بشه از هنکی تمنه کی باش مزن بوم از تبلی کومی بوم راستی مویده که مد نوا کماشانو ده یعنی از چو حسکرن هابو گلک یعنی حوالتی هبو تشتم خوشی جدا دید هبو وکم عشانوشی یعنی ام یعنی گلک کسا بیگ دهاتن تقریبا دورا که 15-16 کس بون ام بیگ دهاتن مسرحیه مجی چاو هبون کومیدی جی هبون حزن هبون یعنی محسات هبون دراجی کومیدیا هبون يعني قال لك يعني مثلا تشاج مهرجان جداد كدن مهرجان بساعتها واسطا كمينجي مستنديه جاي يعني اسطا كمينجي ام در كدن مستنديه وشنا وروز هبانا شاهي هبانا حفله هبانا ام تداد. بله حوال عزیزانا مجار شانوگریه
نهال حسکه به تایبت یعنی واسه وقت باجار حسکه شانوگری چخص لپیش کسی که شانوگرن چخص على قدر اون به شانو هیا آست شانو الوداره چای و چاد نرخینن راستی أنا قد بيدا مهاند هناكي قلساي تشيبوي يعني نا أو قلساي بناجي بس هناكي إجبرقو دسبيكي دي بر يعني قالكي باش بو خورتبو أنا هناكي ولو قلساي تشيبوي از نظانم بسبب تشيه از نظانم بس يعني دمي دسبيكي دي يعني بر قالك تبلي مدفون طيبت دهاتن بشي شانو جيد يعني حذكرنا وان الشانور هابو أنا تريد ميدجي كيم نزيدن إيج شانودن يعني قلصاي دمي وين دبحث قلصاي دكن قالك سدمي ويهنا يعني سدمن جواكين سدمن بلكي آبوري بن بلكي سدمن بيجن شر وقفين كوان بيجن لسر وجواتين تين خوارن هم بيجن دبي كوان بيجن فيتشتنا بيجن باندوري ويبكي إيه هري زيادتر چي يعني سر نفشين كودو خازن کارشان و گریه بکن هری زیده سبب چی یعنی بیجن نزیک نابن یعنی قلصایی چیه ده بیجن مثلا بیجن وارشانو دن بیجن پیشکتن چی نابه هری زیده تر گور که او قصال کن و کارو خباته دکن سبب هری سرکت چی یعنی مثلا سبب ایک جه آبوری راسته و عادت واجی مال باتن مثلا هناك مالبات يعني عم تقاسي درن بوان مالبات جيني قاش دكن دبينا مثلا زميناك كي بيشم مثلا تشلو يعني عم تشول مالبات كي دكتور تشلو كجامه وبيبي يعني دايكا زاروك يا مثلا بتشلو بيبي هفجينا يكي شانوية دا يعني شانوية دا وتشلو بيبي هفجينا يكي يا مثلا تشلو بدايك دقو أم قيمة ما أم قبول لكن سرد كيدر كيف بشاملت يعني ولو يعني أف مردبو أصلا قلك بله براستيجي يعني صدمكي أو يعني صدمكي بالكشة يعني نوفا جواكي دا يعني اجبركو شانوگری يعني نتشتكي يعني انجام بده شانوگری نتشتكي راسته رولكه يعني رولكه هم بيجن سيناريو كي هي چند کس هنه رول تیم پاروکرن يعني نتشتكي راسته انجام بده يعني تشتكي هم بيجن رول تيليس کندن هم بيجن ميناك یک دبه هفجینی یکی یانجی یک زاروکی وی هیا وکو راستی یعنی لی خویا يعني نوفا جواكي داجی يعني وکو آنی سر زمان هنکی هي يعني افتشت نوفا بشكي جواكي دا ناي قبول كرن بله ما عزيزانها د نوفا شانوگریه دا وین چاو دست پیدکن و مثلا ام بیجن وین شانویه که چه دکن چه دست پیکه وین دکن دست پیکه دما ام درن هردو کوم دبن بريك ام دست بروفا بكن مثلا بريك ام بليزن سر دكي يعني ام بروفاتا چه بكن ام سبوري دكن دست پیکه سبوره جبو جسم إنسان يعني هناك يقولوا نربة بشي بكاربة وعاد دواجي دنك أم سر دنك جي كاردكن بري بروفاتا أم دنك وسبور أبغى قلك الجمشانو جرا قلك مهم يعني قلك تشتكي مهم قلك دسبيكي أبن حتى كاربة دركب سردكي يعني قبليزة دسبيكي ام فيدكن بشتوي ام درباسي بروفاتا دبن بشتوي ام درباسي وبريويج هناك مثلا شلو مصطلحات شانو هنا القاء مثلا هناك تشيك شانو هنا قرك ام ناس بكن مثلا وك مخرج وك الممثل وك الممثل الاستقفان مخرج يعني قرك مرو ناس بك انا يعني شي مثلا هو المخرج هو الساحر يعني يقولوا تشتنوا له يعني بس بيكي ام ناس تكون بشتوي ام دات كم سرتكي ام بروفاتا شد بيقومون دم وين كارو خباتن شانو دكنجي يكو ام بيجن في شانويه و ام بيجن وين شانويه كي دخازن بليزن در هنر هيا كاسي كو سيناريو نویساندی و کسی که ام بیجن هدی سر لیستوکوان که ام بیجن وی شانویه بیک بینن و ام بیجن بداوی بکن لسر رادو وستن وقت در هنر وقت که ام بیجن یکو لیستوکوان را مجول دبی ما مستنهال فداری از دخوازن وی تشتی بپرسم یعنی دم کوین شانویه کی دخوازن بلیزن و شانو بحث چروکه که دکی بحث بویاره که دکی هل بجارتن واج بو کسایتین کو يعني رولين كود في شانويه دا في سيناريو دا بليزن وين تشوا هل بيجرن يعني جبو كو بيجن
هر کس جی خدا به وین چاوا وسا وی کارو خباتی دکن أبعاد إذن هنر مخرج أو مثلا أنا كنسكي سيناريو كتير مرة دخوينن دسبيكي وبخوينه بشتي مخرج بيجي يعني أف الجوري في كسيهاني أف دورة الجوري في كسيدني يعني بقولوا يعني أم دسبيتك يعني شنا مثلا أنا بركي دورك بيج مرة نلقو رامي به از نكاربن به يعني او چينا به يعني هر یک الگور كسايتي وي الگور دنگي وي الگور رنگي وي الگور يعني او زانبونا وي ددين بله امي هنا کی صحبت خواب ما مستسعد راجي امي بردوام بكن هوا ساعت تيجي وقت شانو گرکی د ناوند دا جي خاد کوما شانو دا دگري کنگی تا دست بکر ام نهاج گودار خارجی بیجن بلکه تنه دنگ ته گودار کردن سعد وک خورته کی جوانه جی خودشانو دگری تو وک جوانه کی کنگی تا دست بکر حسکرین تا چاچه بو کی دستک داده یانجی کی افتشت د رحت دا چاند کو ام بیجن د کار شانوگریه بگه و د شانو حزب بگه بله سپاس اول سپان شانو یا مثلا تبيجي تمثيل بشكل عام از بچوچك بو مثلا ام قش البر تلفزيون ادمان وما الفيلمات ناري ومسلسلات قد ناري كيف ام قلقش تمثيل يردهات يعني مثلا فيلم يقول كيف ام جيردهات خلاص دبو بشتي يزرع دبو مدي سامد مثلا يا او تبي تقليد دقر يعني تقليد دقر والدبستاني يجي او خو اسكتم چاندو نرده بري گوزارم دبستاني بر از 10,013 بو از تبلیبومه یعنی از عزیزا چن مهد اورت آمدم مجی خود بشه شانو کرد لدبستانی جی تمام مسته جارنا مدرد خزدگو کاراب شانو کیچک یا حنک آبک یا ولو تشتکی بمثلین کمدی به يعني جبرد احس كرنام هبو وجاد اسكتم چاند هنرد و بشه شانو د خورتر بو هدي خورتبو وجبر شورجي تشيبو يعني د دسبيكا شورش ده مخو جه خود چند نردگر د دسپیک شورش ده و دم بیجن کوم آوا بون ناوندن چانده لحمی باجارن آوا بون و جی خود جی وقت ناوند ده بششتانو ده گرو این بحث دکن هیوین بچوک بون میدمه یعنی وین زاروک بون جبر 8 مز بقي 6 سال بو بله ام تمد شنو ويدكي از شوكاني دلويدكي خدي بو انا 8 مز تقريبا از كتم نوزداده يعني تقريبا 16 سال الويدكي كاردكم بله حس كرنامج شانور قلق بو اجا مرد كيفن افد بيتر دبي وجا مبع علم طوران يعني بله هفول سعد از دخوازه ویتش تیشته بپرسم یعنی دناوا جواکت کوتیتی دا جیان دکی دناوا هم بیجن تاخه کوتیتی دا جیان دکی مالبات دا یه هری زیده تر یعنی دستک داده یعنی جن بیجن یعنی دا بیجه ببشانوگر وی کاری بکی یعنی کی یعنی کسی که هم بیجن دستک داده دهنه یعنی وی مجاره دا المالي انا براني ما جامعة خوازز بي كاري بكم يعني براكي مني دنيج هي او يعني تقاري هوالي من وقت بري من اوجي بناف اوجي بلند او قالك يعني مثلا تشجعينا في كاري بك تشتي تمثيلي هبي جارنا ولوج مرتشينا براستي شانوشي يعني اول شيء كيف عم يجير هذا مكو كيف عم يجير هذا وبي بلكي بهدف او كيف انه كيف عم يجير هذا بلكي بهدف بشتي مرد كذا كارد مرد بينه مثلا مرد در هنيراد بينه نویسکارات بینه مره بهتر فهم دکه انه مثلا شانو نامه جبو جواکی شانو چه راستیه هی السروي دکه دردخه وی راستیه دردخه هولی تو دم شانوگریه دکه یعنی هم باشن دم رولکی ددن تا بیک دینه چه هست بطرا چیه دبن یعنی مثلا تو خود دخه تام و کسایتی یعنی براسي قاوا قوق مثلا يا أقصد مثلي أول يا قوق دوري يعني أو رولا قوق دستينم هستكي برخوشي بس قاوا قوق مثلا استقدمينم واز ناس دكم إنه ولو مرد حس إنه جمهور حسكر إنه ملت جاي حسكر يعني هستك ذكر مشرحين بلكي
غيري هنرمندا فهمنك دوی کلیه دا تپه هسته که وصل بتره دبه کو کسی کو تا گهدار دکن ده نامه خود دیوان بله یعنی نامه خود دیوان و هبونا تا سردکی لیستوکوانیه تا خودی قیمتک یعنی جی خود گری بله راست انا اما بیجند بین هنرمند و شانوگر یعنی وک شمعاکی وک مومکی یعنی خود شوتي نيش بو دردور آخر وني بك بله شانوگر مثلا دبروفا دن عالم ويدر كيفن شخور بقرن حريق ودرت كيف تشتكي ايتت مثلا يات القبوكي يات السر مسرحكي تتني بروفات بشفو برو ما بيجن تنهمها يا حشتمها يا ششمها تكاردكي بشفو برو واوقاس التعب والديكور ومثلا اندام فيانها تو اف مسليهاني حياوره بله بشتي في كاري ايولو يعني بتعب ووقت بكذا مرد ورمه بشتي جو خلص دبه وجمهور جي حزك يعني تشكي خوش او تعبه هني تجيش كبير دك دبه تشتكي قالكي خوش ما مستعزيزه بپرسنها شانوگری زحمته يعني چا يعني دم وك حوالی مساعد نها بحث کر يعني مثلا چند ماه کار دکن خبات دکن بس که یک درد کون چوندن هاتن چینا به هنک تننه يعني دفرض زحمتين وتكشين شوية بتشي رنجية راست هناك زحمتي هنا مثلا دماغت كارك تعيارتك بروفاك تعيارتك وهناك عندها مثلا شاوي مسرح جي عمل جماعي يعني شاوي مثلا كيم بتنكارو شان توي مسرحية داخل إلا أوها فلاج أم شلو دكن أم دور عيجي حط أم خلاص دكن بيكون شيء نابي جرك أوها فالجي حاضر بي يعني بيكون إيمج ويقددو يكيم بن حتى دماغ أوتين يعني وقت يتأخر بيكون هناك أفالجي دوستين بيكون قالك يعني تعبين الويدك يعني زحمة ياوي هاي تشلو دماغ هفال نايس سركار بله والله از دم وصا و گهدار دکم از هناك تشتين خواجد خوازم بيجم اجي از دم بچوك بوم پرد خواست از لیستگوانی بکم يعني لیستگوانی يعني وقت هم شانو داجي هم دبش سينما داجي نظام دبش سينما داجي تديت نها برنامه مدن داجي هناك ميوان ما هبون دبش سينما دا ما خستن ميوان خو دبش سينما دا نها وقت ام بيجن كومينا فيلم آرو جاوا يكو ام بيجن الور كارو خباده كي توليبوني و بون را چي بو چي نبو دبش سينما دا يعني وينچاوا ويتشتي دن ارخين حوالي ساعت كومينا سينما شخو ايما كاري سينما ايما محلي ام دكن مثلا النافندا چاند هنر ما مستعاد الملا از عزيزة اف اندامي شانو بخوا او يعني شانو جي يعني غريدامونا كوي وسينما بهدور هي يعني از شانو حزدكم وكوي از سينما جي حزدكم يعني حردو عينينا يك مباشر وقت بيجن ويك سر كاميري بله ام امم نافندا چاند هنر ام تشغلن مثلا فكراق بچوق بلوحي بسيطه نام تشغلن سر يوتيوب هناك هنا كومينا السينما وقت كار كرن ام بشوان ساكنين وام بشتاوان بون بس حيان هاي بوارنا شغلين اما اف جي هيا ما بخاجي شوباند هناك نافندا چاند هنر خابور وين كرتا فيلم چه دكن ده بحث عادل ملكر هناك جمجي شو بانديه اف كرتا فيلم دم وين چه دكن وين چوا دست بيد دكن چما وين چما چه دكن هدف وجه چيه اف كرتا فيلم كو جارجانا وين چه دكن مجاري وين دخازم بگرن دست چنه قال لك ايش جواكي هنا بله وخاصه ام محلينا مثلا جبو آفي بكهرباء بنام بقلك تشتن و دزي جارنا شيء دبي مثلا او دزياك تشيبو حتى بسري هناك حوالي مي ايق شانوبو بسري وان هات دزي فتراك تشيبو نما يعني كس شياربونا واتنبو ازو عادل مثلا برونشتيبو كامي تشكيولو تشيكن سرچه ام اشتغلين مكو دزيا بشياري سر دزيه وان رابو دوی روشه ده مگش نویساندی مگش نویساندی آدنی روشه ما خوجه هست کر پشتیوی مصوران تقریبا دروجه خوشک ان بقی خوشک امرانه کردم يعني تعباوی هیجبر
جالي ابوري ده هناكي يعني وين هناك بامكان خو بامكان خوي بسيط وين اف كورتا فيلم تشيلكن براستي جام دشوبينن تشتكي باشه يعني جارنا تدبينه جارنا اكيبه کومک بامکان بسيط کارکی دکن ل تشتكي هجای يعني تشتكي خوشه به مناسبته اگر درفت هبه ام ما مستعدل جبکن میوان خو وینه جیرا بیجن يعني جبر مو وینه بیجن ام جاره که بخن میوان خاجی جبکو زیادتر لسر اف کورت فیلم کو چه دکن و وسا کارو خبات وان چا دمشی ام هنکی وسا پیرانی قاش بکن ام لودریج سلاف خاجی را دکن گدارن هجا ام نهایی رو ده و برنامه خدا وقت کلین هنری ام براستیجی کیف خوشن ایرو ما مستا سعد ما مستا عزیز مارانه هر دوجی اندام شانونه لناوند خابور یا چاند هنری یا باجار حسکه نقاش ما صحبت ما یه بردوام بکی ام نا دخوازن ام سترانه کی گهدار بکن نزانم ام سترانه کی بیجن ام چا بکن ام سترانه کی بدنگی حوالی سپانی خلاتی بله کیف خوش بکن اشتدورم
ستران جیاین ما برفیل کر بهار هاتی گنده ما بگومان ها ام هی دم بهار جیان دکن شتا برنامه دنداجی مگلک بحث دم بهار کر شاهین بهاره ام دسپاس دکن گل خوش بو راستی سپاس والی سپان هر بی دنگ تجی هر بی صاحب سپاس ام صحبت خو بردوام بکن هفال عزیزا حیان حال باجار حسکی شانوگر در هنر کسی که هم بیجن وی کارو خباته دکن کینه کسایت که هم بیجن زیده تر هم بیجن رول خالیستن شانویا باجار حسکی کاری نکی وسا بحثی وان بکن براستی نک یعنی گلک هفالن برجهاتی هبون سلاوی مجوار هنه تایبت هفال قاسم هفال حسين هفال مصطفى هفال شيروان يعني أب هفال هيبيدار هفال ديانا يعني أب ألنت يعني أب هفالانا راستي يعني هفال برجهات يبون ما مست أحمد ملج يجبوه تجبيرنا ما مست أحمد ملا سلافي من قلك يجوار هنا وتايبت سلافي مش ما مستمني هي جارجي محمد رسولجي وأنا كاجي ما مستعمراجي أنا الجمعية قال لك إسلامي مجوار هن جبركم كسن هجان والله وجهاتين يعني بله أنا هو إن حال حاضر کار خبات يكون أنا هادكن أول ساعت کارج مرا مجاره بين سر زمان براستی ام شانوه که حاضر دکن سربیهاتیا مملوک جابره شانوجی سر وك خيانتي انه يك ولاتي خود فروشي جبو مصالحي خوني الشخصي جبو برجوندي خو جبو برا ولاتي خود فروشي تاليجي خيانت بسري ويجي تجبر دجمن خيانتها ولاتي خو بك او يجي خيانتها تبكي كيف دجمن الشعبي ترناي جبو فيتشني شانوان ما سربيهاتيا مملوك جابر چند کسن اف شانو چند کس دلیزن تیدو؟ 11 کس دیدنه بله جبر جارنا مسرحی او بخو گل کی دريج يعني کار بيجي ج 25 كسا هناك 15 شتكن ما مستعمران جي اعداد دك تدي اعداد دك مثلا كيم دك مسلا كيم تر دك بله وقت بيجي مثلا ساعتك بدك تصير بساعات اهول بله يعني ما مستعزز ام في برسيج تابكن يعني در هنر چدكي وك اف شانو كوين دليزن دكاري ام بيجن هناك هرتنا تيدا چه بكي اگر هجمار پر به هجمار کیم بکی اف جزانه بونك جيرا لازم نمرو راست او ناو يعني بيسكار يا خرج به يعني كارب حتى قوي بلاهاني مثلا جانا جي بلك صاغ جيرات جيني بيكون يا خطك جد مسيحيين بأبعادنا مثلا هناك عندهم جهانا دي دورات ليزن بله يعني دي دوران جي دوري وان دي جاري ليزن بيكون يعني تجي كده ويخورت به وتجي أكيد دي دورا كار جي ليزن ده يعني ده درولان كسك درولان دكاري شانو كده نزحمت دمي كون بيجن دم جل بجوهرين فلان نزحمته او شلون زحمه بنايتي مثلا دمك تقدر كيف وقت مهرجانه كيف جرك يعني وقت شغلي بيجا قاتيد هبه حتى كار جل بجوهره حتى مثلا بورتشيك ريا خوتشيك يعني تشتن مكياج وان دين جرك بيجا قاتيد هبه حتى كار او شي مخرج يقولوا ديك مثلا او يعني كيم يقولوا تشينا مثلا جرك مسافتك شغلي بيجا قد سيده قاتيد هبه حتى قاربچیک نهاد وی دورد اکیب شانو دم چه ده ج چند کسا دست یعنی پیکتی هم بیجه منها سر لیستوکوان او سر در هنرا جبو کو شانو تمام به تشتندن چه هنه یعنی وقت بیجن یکو مثلا سر چه سکنه هم کارن وی تشتنا ببیسن جوا مثلا وقت يعني از بیجم سر جبو جلو برگ مكياج بله يعني مكياج مثلا هناك هفالهن جبو مثلا رولا وانتيتنا بيجي بس آلي كارن بوان هفالارار جوان يعني مثلا سر إضاءات سكن سر موسيقات سكن موزيك آلي وان جلي وان حاضر دكن مثلا هناك جي درنجم إيه خياط يعني أفولو ليستوكوانك وبغيدي تديت هناك بحث كنت قلت وصل هناك زحمة وجارنا هناك تين هناك ناين لما يك دغيد وين چواني زيك دبن حوال سيبان وقت انا تجي هنرمند تويتشتي زانه هنرمند يا شانوگر او
عاطفياوي هستياريوي قال لك خرط يعني يا زو عاجز به يا تقارب قوتنا كي به البقري تقوتنا كي به العاجز به قوتنا كي تقارب به البكنه هستياري خرطه اجا قدقين هفدو مثلا حساسيه بشوكش بوش تغالي كي شي بكون قش هفدو حزدك انجيها انه عاجز به وافجي عاجز به اجا حردوا به تبيه الشغلة نيف ساعتي بشتيه تهرب وان رقاش بك يا ويجبر خذ دركبه انا از تجاري مثلا جز عاجزي بفهم روشا جز عاجز بوم از يجبر خذ دي سافه قرم لانه كاري منه شي ناز باش تاخذ ديمي ايلو از وتا وعزيزه مشانوك شكر دشش ما هذا مشفورات تعبن سبي مش دفوا برضه معناته يعني خيانتي حسب انه مكارك العرض خص تشتكي بيروز من العرض خص براني عمري واتش خاصه يعني وقت نفشكي تشاويه يعني عمري وان براني خاصه يعني يعني مثلا عمري وانش بازا وجورديه بس إزارو كاج يعني أوجي باش التمنك يقولوا ناقلك يبجوك انجي يعني هانا جيبجوك بس يعني تمني عاجي باش هناك جي مازال جيت نابوان دهانه أوجي يعني مسرحية أوجي كاردكن جبو مهرجاني وانشي هني إزاروكا نوروز إزاروكا هني روجبونا سروكاتي أوجي داد كيفن پرورده کرنا زاروکا و اندگرن نولو بخدي زاروك او شخوش الحال بروفاتي واش حالن شانوي واش حالن زاروك الجم كاردكن او تقريبا بيجن 15 حبن نيفي تقارب مثلا عمري وان 8 سال حيا 12 ساله وهنا كان يجي 14 15 16 يعني عمري وان ولوي حسكرنا وان جكاري شانور هي بله زاروك وقتا قلتي تشتا زود گرن ما مستنهال و داره ده ناونده ده وقت شانوگرین اید مزن اید بچوک پروردین وقت شانوگریه یعنی اید نظری یعنی بتوری وین دبینن و یه پراتیکی جی وین دبینن ورده شانوگری جیهانه وین چخواست شوپینن چخواست من جی میناک دگرن یعنی وی مجارت کاری نکیش مرا بحث بکن شانوگری جهانی براستی بریم گلکی طبعا بله بس وان سال داوید هنکی ولو ساربونک چی بوی وجبو زاروکا وقتی گم کاری واندکن شخوا از استقبام بوم اول شيء الجم مع مستر محمد رسول سلافي مجبوي هن او منهجي كاري شانو دامه منهجي اجبر او الجم او جنابي مع مستر محمد رسول حسن سليم بو خريجي شوفاك يعني نافي فيجي كي مردر ناكر في باجالي براستي يعني اوجي خرطبون في مجالي ده ووك بالي علم دامه انه مثلا الاستقفان نا انه قوتنك نا مصطلح يجمر بيش مثلا الممثل هو الذي كامل مصطلحي كامل تي بيجي اجا ام تشاواتكن زاروك اول شيء ام سر بدنا وان شغلين يعني جسمي وان انه رياضه وسبور جسمي وان خرط في حركه وان سبب يعني بمثلين بهنا ينجك دور ام سر دنجي وان شغلين اجبر تشتغل الجماهير تبي راس مالي ممثل دنجي بي سرمایه وی یعنی دنجي وي انطونيو كوين بوم باغلمه برسكرن جو تش راس مالي ممثله جو دنج جو دي جو تشي جو دنج جو دي ساعه تشي جو دنج سيجاره جو دي دنج تبشر مثلا اجامسر تعابير وجهوان ميمبو ديولو بشغل يعني بذاقش بعربي شرط بيجن اعداد الممثل اما ذكرنا ليستوكفاني ايوه بله من هناك بعربي دبيجن اجبر دبيك هناك مي جهدار ما اكو جهدار بعربي نزانن ام كارن بهفرا الي كاربن يعني دام تبيجي اعداد ممثل بكرد بيجن اما ذكرنا ليستوكفان يعني ليستوكفانك شواتي اما ذكرن يعني تي دبي ليستوكفان اري دفردا خازم بوسا بپرسن دوی دم بوهری دا روجا شانوی جهانی 27 مجداری و ده همان دمه دا شهادت شهید یک دا دوی روجه دا وقت ناوند و چکر و چه خبات پیش خستن لو داری براستی ما شاهی یک چکر و روجبونا یک دا هرکول بو هر سال مهرجان هی سر ناوی یک دا هرکول بس دوان سال داویده سال كده نه روج بون روجا شهادت وی
ار بیرانین بیرانین أنا ليس بحث بك بیرانین ده شخواد روژا بیرانینا شیدیک تا هرکول ده ما شاهیل ناوندی چکر ما شانو پیشکش کر موزیک روژا بیرانینا شیدیک تا ده هر سال ما مهرجان چه دکر بله بس دم داوید ما مهرجان کر سال کی سال کی نه بله. بس بیرانینا شیدیک تا هر سال پیکتین بیرتین وی سالش خو مشانو وقت چکر مل نوروزی جی پیشکش کربو کاوای حسنکار بله سرگلی میدی بو سرهلدانا گلی کرده جبر شیدیک تا جی تشتکی پیروز کر ما افشانوا کاوای حسنکار جی دیاری بیرانی نایی کر دستی وساق بله گهدارن هجا براستی جی يعني صحبات ونقاش و دنا و ام بیجن شانوگریه دا براستی جن بیجن تشتکی پر خوشه همه کسی که مگهدار دکن همه اینها ام براستی جی یعنی هر کس ام دعوت دکن که ام بیجن براستی شانوگری فیر ببه ما مستعزیز انها حوال ساعتی بحث کرد هناك بحث فستیوال و مهرجان کردن چقدر مهرجان و این تبلی بونه مهرجان و این تبلی دبن ناوی و چیه چاو در باست بی براستی گلک مهرجانم تبلی بونه یعنی نه هجمار مثلا دروجاوای کردستان دی یعنی هر 27 آذار مهرجان شانو چیده بو وک ام کما منی حسکی ام بجدار دبون لویدگی و ما پیروز دک بله براستی جم هدی دی بر و داوی برنامه خود چند گلین ما گیم دبن ام هر داوی ام حوال مساعد ام جبو شانوگریه و کسی که شانو بکن تا چد بیجی براستی استخوازم چی کسی که شانو حز دکه یعنی ایک دلی خوشی حز دکه کار بکه جبر شانوگری و شانو تشتکی پیروز حوال عزیزت چد بیجی راستی اجی دبیجی مثلا چه کسی گول ما گهدار دکن از بهویم یعنی اوجی تبدیل ما ببین چل ویدگی باجار دربیسیه به چل حسکیه به چل قامشلو به کی جان حوالی الکویدگی به برکت تبدیل یعنی نوانده بن کما چکومی مهبن تبدیل بینی تایبت کما شانو بله براستی جی ام جی و گلکس باز دکنج برکوی رو بون میوان ما وی خلکه سعد خلف عزیز نایف اندام چند هنر باجار حسکی ام واسپاس دکن و ام هیویدارن کو بش شانو لحمی باجاران لحمی ناوندان لکردستان لدروای ولات لهر دره کو ناوند می چانده هنه بش شانو براستی جواری پیش خستن بله گهدارن هجا ام خاطر خواهمش با بخوازن حیا کلی اکدن ببینن خیر و خاشیه دا و امین هاجی ستران اکدن جوارا بیجن و هر بجی و این هر هبن Hatim
زبستاني هاتم زري بربينم بشيكت زبستاني بزوبوز چوم دشتی دنگ زریا منچ خوشتی بزوبوز چوم دشتی دنگ زریا منچ خوشتی دای کازاروک بر آوی چه خوشششتی ناتشتی کازاروک بر آوه چه خوشششتی ناتشتی ویل منی زریا من چوب از دوتنه ویل منی زریا من چوب از دوتنه هاتم زري برافينم بشيكت زبستاني هاتم زري برافينم بشيكت زبستاني درسمج وداتي ما بوري زريا يكجيكي ما وش درسمج وداتي ما قولي زريا يكجيكي ما خنجي خودي كس نزانه از نسيب جانكي ما خنجي خودي كس نزانه از نسيب جانكي ما ويل مني زريا من چوب از دوتنه ويل مني زريا من چوب از دوتنه هاتم زري برافينم بشيكت زبستاني هاتم زري